Ben akitwa Taiga. Yena nshobora kwita gakoko. Koko. Kanze ngwere ku buryo ngiye kwigira gakoko sha. I'm very stupid. I'm very funny. Yo. Aracyari Bruce Melody yuhu. Muraho neza aho mukomeje gukurikira Ifatizo TV. Twakuye umuhanzi muzi mwese bamwita Bruce Melody, umugabo ugitangaza nk'uko yabyiyise. Ese Bruce Melody uyu munsi turamubaza impamvu atiyise izina ry'inyamaswa, dore ko bagenzi be nka The Ben biyise inyamaswa, ba Diamond biyita Simba. Bruce Melody tugiye kubigarukaho. Bruce Melody akaba ari umugabo ufite umuziki mwiza cyane. Reka tumubaze. Amazina y'abadukurikiye banyita Bruce Melody igitangaza yo. Bruce Melody tubwire abakunzi bawe badukurikiye, ese ufite indirimbo nshyashya, ufite album tubwire. Muri minsi ndashaka kubamenyesha ko ngiye gusohora album yanjye yitwa Colorful Generation, kazabirenze ya mukeba wanjye The Ben yitwa Print Tour. Yego urakoze Bruce Melody, ese kutiyise byibura nk'izina nyine ry'inyamaswa. Acyari Bruce Melody. Ese Bruce Melody kutiyise nk'izina ry'inyamaswa ngewe ntabwo nakwita inuzi. The Ben akitwa Taiga. Yena nshobora kwita gakoko. Let me tell you something. Let me tell you. Aujourd'hui aussi. Buretse cyane kana kure coaching ye urabibona. Alo. The Ben aramubizi. Igwana w'umugabo. Bamukubite. Kana kure Roskana. Kanda akanyenyeri 1 uri mu rwego wiguriza amayinite cyangwa amayinite say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. What? Bruce Melody. Nugira amenyera nundi munsi. What? Yewe uri kuvuga ngo nisa gakoko. Kanze ngwere ku buryo ngiye kwigira gakoko sha. I'm very stupid. I'm very funny. Let me tell you something.